May pawaras, labot Kapampangan. Natsyuta na naman kayong kakatamong Tegalugon video. Kaya ba kayo ngayon pangunakan ni Homer. Magdatun lang yan king Amerika rin ni California. Bista man natsyula kaya ni Amerika. Dahil anak na, pangapangangan na lang. Biasa lang pamangan din anak mo. Ilangan po. Wow, pangapangangan na lang. Makanyan man, tsyuta na kayong kadinalan at labilimang Tegalugan, kaya katamong video series ne. Pag-umpisan ko ne, ing mumunang dili maglihi, mas manayon niya kayong Kapampangan ing Kakagli. Wow. Ing tutuki sausawan. Ing sausawan na Tegalugan niya, ing manayon ng Kapampangan. Tiltilan. Tiltilan. Ining panikayan daramdaman uling ketang kasaybihan ng Jose Rizal. Itang malansang isda na actually malansa Tagalog mas manayon niya kayong Kapampangan ning Malanam. Ini batya kang Mike ini Mike Pangilinan na dindamdi ka no mungkahi ara kan mo. Ing mungkahi Tagalog itala Korea mo itang H na ni mungkahi Ing mas manayon ng Kapampangan Munikala. Ining dining aduan tutuki suggestion no ni kaya katamong cameraman niya ini ing mumuna basta man batlagay ang Kastila rin dapat ating ing manika Tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing Munika. batlakan kaya ng Roland Maniago wali na yung Homer actually ing Taulindili batya naman karolan ing dindam na kano hinog Tagalog yung taling kaya yung hinog mas manayon niya kayong Kapampangan ing Malulot. Okay, dito na mo. Bayo kaya riyan, ating may utang ka na ako, yung kukutang doon nung nalula kayong Kapampangan din manong orani, yung muna, pakitang tao, kay balo mo na, pag-ibat ko kayo. Yung may itong idlip, may patudtudata, o nangyak balo, nung ating taga ng mas katulid kay Kapampangan. Nung ating kayong balo, mag-comment na kayo muna o sige, titana mo at panay kong sasabihan ka rin kaya katamong video nung Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo, din kaya katamong anak, din kaya katamong apo, pasuswan talang pasibayo kaya nga manong siswan. Tamuin ka na ako, dakala salamat, ligtamongan, mer? Dakal po salamat. Ngayon ganagana.